Wenza ntoni ngoku? Ndikhala. Inkaba, ibola, ngoku. Very good. Ons leer so baie van mekaar. As 'n stadium wat 'n mens soms voel jy weet alles, maar totdat jy blootgestel word in die ander in ander denkerigtings en ander leefstyle en inligting, besef jy eintlik hoe min jy weet en hoe bevorderlik dit is om meer te kan leer deur diversiteit. Die ouers, as hulle kinders sien op die verhoog en hierdie opvoeringkies in klasse doen, dan verander hulle gesigsuitdrukking en die manier hoe hulle staar na hulle kinders en die glimlag was so warm op hulle gesigte. Want daai dag het ek die lig gesien dat dit is moontlik. En vanaf daardie dag 3 jaar gelede het ons nou op hierdie oomblik het ons nou 2 isitlosa onderwysers aangestel by ons skool op 'n permanente basis. To be honest, I was scared to teach a language. I know that my language is very difficult and a lot of clicks. And I was scared of how to teach this new language to the non-Xhosa speakers, because the language is very difficult even to pronounce other words in Xhosa. But to my surprise, when I started in grade 1 in 2014. Oh, the learners in grade 1, they were eager to learn isiXhosa and willing and enjoy, especially the rhymes and songs.